Uwe urangba nari boy district ya ubala tip kerteng kumuba Rani maring nagashnong paham birthem nari boy district ubade ubala sedang yaki kam shna jing shna ban shna yaki Jingput Jingtem Tynrai nadu usnam hajar kaba ulayo jing hikai deki longshwa manshwa hakba menta kasngi ute urangba ulayo ban Pdiang yaka Khusnam kerpang balasam deka presiden kari India ka Drupadi Murmu halor ki sinyang ki benhei ki bala Pynneh Pynsah halor ki tiarput tiartem Tynrai nari boy district Khubor Meghalaya. Kajingyo ute urangba Ïaka te ka Khusnam kalong shisha kajing sarong ya karib hoi district ba ya kajelahi baro kawe kani ka Khusnam ba ulayo Pdiang menta kasngi ha Vigyan Bhavan New Delhi na ka kti jang ka president kari India kadai ka balatip kum ka Sangit Natak Academy Puraskar jang usnam 8,000 hadu 8,000 Uni urangba balayo Pdiang ya ketika Khusnam Sangit Natak Academy Award lengba ka Ministry of Culture jang ka Sarkar India latip kerteng kum uba Rani maring na kasnong paham birthem bahap hapo ka raj nonglingdo ribhoi district kani ka jingyo ya ka jing itho banyo Pdiang ya ketika Khusnam na ka Sarkar India lengba ka Ministry of Culture ka deru halor ka jingdon benta ka bakraw ka ba ulala ban Pynneh Pynsah ya ki Jingput Jingtem Tynrai ka ba ulashnahi dalade नारिंग को नारिंग रोड वाद्य निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री रानी मरिंग। श्री रानी मरिंग को नारिंग रोड वाद्य निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री रानी मरिंग। श्री सुशांत कुमार महापात्र।